Galenika fitofarmacija preporučuje. Poštovani prijatelji, u narednom periodu očekujemo početak setve kukuruza i suncokreta. Korovske biljke prisutne su svake godine na njivama i mogu prouzrokovati velike štete. Kako bi osigurali visoke prinose i obezbedili siguran profit, potrebno je odmah nakon setve, a pre nicanja kukuruza ili suncokreta, primeniti herbicide Basar i Rezon. Basar suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove. Odlično delovanje pokazuje u suzbijanju divljeg sirka i semena, prosa, ali i štireva i tušteva. Zahvaljujući svom sastavu, obezbeđuje dugo rezidualno delovanje na korovske vrste. Rezon suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Uspešno suzbija i redukuje pojavu mnogih korovskih vrsta, od kojih se neke smatraju veoma agresivnim, kao što su ambrozija, pepeljuga, gorušica, mrtva kopriva i drugi. Za proizvođače koji koriste gotove proizvode, Galenika fitofarmacija preporučuje Basar Plus. Basar Plus predstavlja kombinaciju S-metolohlora Basar i terbutilazina Rezon. Namenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza i suncokreta. U godinama sa prosečnom količinom padavina, gde imamo i dobru predsetvenu pripremu, baš kao što je i na ovoj parceli, primenom kombinacije herbicida Basar i Rezon značajno umanjujemo opasnost od pojave korova, a sprečava se i brzo napredovanje korovskih biljaka. Zaštita kukuruza i suncokreta poslednjih godina postaje sve odgovorniji posao. Upravo iz tog razloga kompanija Galenika fitofarmacija preporučuje upotrebu herbicida posle setve, a pre nicanja preparatima Basar i Rezon. Opšte je poznato da je na mnogim lokalitetima utvrđena smanjena osetljivost korovskih biljaka na herbicide koji se koriste za suzbijanje sirka u kukuruzu, dok je na pojedinim lokalitetima dokazana i rezistencija. Sada je važnije nego ikada primeniti tretman posle setve, a pre nicanja preparatima Basar i Rezon, kako bi smanjili potencijal semenskog sirka koji, ako preraste, teško i suzbijamo. Proizvođačima suncokreta dobro je poznata osetljivost ovog useva na prisustvo korova, kao i da se suncokret gaji na manje zakorovljenim parcelama. Upravo iz tog razloga upotreba herbicida Basar i Rezon ili gotovog proizvoda Basar Plus posle setve, a pre nicanja suncokreta, postaje neizostavan tretman u zaštiti ovog useva od korovskih biljaka.